والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هري هند انفوت توكا دفتر من بلاغة الواضحة لي إذا عندك وين نحو الواضح إنه وين ينجو دين كم كان وين بلاغة الواضحة. هري هند إنجايني كوينتي قسم من أقسام البلاغة. إذا عندي بلاغة كوغاند تاتي هاوتتي إذا مري علم البيان علم المعاني علم البديع. هند إنجايني كويتي علم البيان. hande ko bahsu sakkitor on jangete hande wawa bahsu alkinaya ko innete alkinaya ko mumugol hunde wowlugol haala hangasa tawata wona ko wowluda kon fandida kono non no wawi wonde hara goddo sinani sikka ko wowluda kon fandida jake ngandi odo konto mo sertiri kanyum e ko wiete isti'ara e majazul mursal kanyum sa hali haray nako halda kon fandida few nako halda kon fandida fes sabu haray da jonni jenti do on kongol don no hadamo famugol ko ma'na al haqiqi wala si tawi woni minni do joni ko joni mi gayni salmondirgol do e butori simini ko joni mi gayni salmondirgol do e butori haray hande kan innugol salmondirgol gol hadi mo mi yewtidi o yo famu wonde mako butori mi fandi sabu butori salminta jaken andi ka bahthu al isti'ara koynete ko isti'ara woni ko makniya woni ko tasrihiya ma bahthu koynete majazul mursal daiman haray kongol gono der ton kongol salato ya famu ko woni mana al haqiqi kono babul kinaya kanyum den hal fere ala babul kinaya kanyum koy mi wowlu mi muma no wawi hala ko mi wowli kan mo mi yeti on no wawi famu deka sikka ko dum mi fandi mi hara ko goddum go kono ko mi fandi kon daiman kadi ko be harata tawarta no jogondiri e ko mi woli kon jangen misal gedin peji din ko don burtata feñude o inni do taqulu al arab wo wondema arabu ben no yewtira fulanatun ba'idatul mahwa al qard wondema o sonnajo do hakkunde balaje makko den e noppi makko din no woddi si goddo innama do hakkunde sonnajo hakkunde noppi sonnajo e balaje makko den no woddondiri est ce que ko dum non ko haqiqa goddo no wayi ye kare hakkunde do e do no woddi ha mais wowlude ne yewtere do wona dum o fandi ko fandi wondema sonnajo no mari darde sabu si tawi dande goddo no juuti haray do e do no woddondiri haray noppi makko din e balaje makko den konnu no woddondiri o faala innudema sonnajo no mari darde o acci kan haala dum o inni wondema noppi makko din e balaje makko den no woddondiri o inni noppi makko din e duma makko balaje makko den no woddondiri kono ko honnum o fandi o yano mari darde o liyayo yetama o yano mari darde o addi haala ka tawata sa fami katun afamay wondema haray wondema ko fandi ko sonnajo no mari darde qala al khansa fi akhiha as-sakhr o sonnajo yete do khansa ko min ash-shu'ara o tayhi mo waccude ko dum woni haray siddo makko koto makko o inni tawilun najadi o inni onko juutudo horgo labi horgo kamo wadata kafa makko kan don no juuti ha sinnama horgo ka goddo wadata kafa mum kan don no juuti haray ko fi ko goddo no wawi inno khansa mo o yeti on no mari labi ka o lowata ki don no juuti donc andi goddo no wawi famude dum non kono na dum o do faala haalande ma fi mudum ko faala ma yetade ko wonde ma o neddo do ko joginodo darde sabu sida mari darde a wata wadude horgo hum tosokun a wata sa alaka de a darde a wata wadde horgo wi mola nangi sona dum haray horgo ngon da soto ka leydi ko dum o inni wonde ma o yano juuti horgo bi maana aray ko mardo darde o fandi kono o woli fi labi kanyum e horgo mudum en andi wowlugol labi kanyum e horgo mudum ko feere kono jogiido haqqille fo si miditike ndare tawa kala jogiido horgo juutudo kanyum e kafa juutuka haray wonata aden kanyum kadi mo ala darde o inni kanyum kadi rafi'ul imadi onno tiidi ko dum woni tugale kon woni rafi'ul imadi innen do o inni do tawilun najadi at-tawilu an-najad o inni do kanyum kadi duma o yiki yeso do woni rafi'ul imadi rafi'u al-imad haray himo towi tugale
hiɗen andi ko hombo towi atugale ko marɗo moyen, ko marɗo darja. O liyeyo innu musidɗo makko on ko lanɗo, ko kohojo, ko towuɗo, o inni ka on hoɗi ɗon no towi tugale suudu kam o darniraɗo piliyeje ɗen no janɗi, saabu haray arabu ɓen hari koye nder haymaji ɓe wonta ko innete kon ɗuma togowoy. joni noon ɗin togoli ɗon hari ka nder aadaji maɓɓe jogiiɓe togo ho jane ɗen fof haray ko lamɓe ɓen. O liyeyo innu koto makko ko lanɗo, masiɗɗo makko ko lanɗo, o inni on hino mari togoru molanadu. Iɗen andi hay ka men hari siɓe inni kaari no darne suudu huɗo ndu konkoji ɗiɗi tati haray on tigi no mari moyen. donc ɗo kañum kadi o liyeyo mi innu wondema onon hiiɗo tawilu najadi ɗo atlaqa tawilu najadi wa arada honnu ko ɗum ama fandi ɗo wa tulu alqama ko wondema ko jogiiɗo darde. ɗo o inni rafiu l imadi yani zu makana ko marɗo daraja, ko marɗo teddungal, woni innete rafiu al imad. o inni kadi kathiru arramad haray ko heewuɗo ka makko, ko heewuɗo ndondi. sa yehi ka makko ndondi toujours haray no ka hoɓɓinirde makko no wawi wono sa yehi ka makko hiya ndondi, kono na ummana halsa falama yetade. halsa ko falama yetade wondema ka makko wurere daiman no defe hoɓɓe no ara ñaama saggintine hiite ala e ɗanade, saabu ndondi ɗin no ɗuuɗi. saabu si ndondi kala ka ndondi ɗuuɗi hara leɗɗe huɓɓama, goɗɗum sagginama, goɗɗum defama, piiji ñamama. o faala innude ɗo haray musidɗo makko on ko neɗɗo tedduɗo, ko neɗɗo okkowo, ko neɗɗo wernowo. hande noon o innata wondema ko wernowo, o inni o kathiru ramad ko heewuɗo ndondi ka makko, ndondi mankata ɗon, ko ɗum woni haray wurere mankata ka makko. jake en andi o yiɗo sa wowliri ni goɗɗo no wawi famude horgo makko gonno juuti piliyeje suudu makko ndun no towi, haray kadi ndondi no heewi ka makko. goɗɗo no wawi nanirde noon, kono ko innete halsa ma arada hada al mana. himuɗo ngol gimol ɗo huwa arada wondema tawilu najadi bimana tulu lqama, rafiu limadi yani zul makana wa sharaf, kathiru ramadi bimana wondema ko neɗɗo teddinowo, neɗɗo okkowo, neɗɗo mo tawata haray hoɓɓe iwataka muɗum. mi anda sen fandi. jake enen andi koko inneteɗo alkinaya, ɗuma kinaya ko ɗum ko haala ka wowlata tawata mo yeetiɗa on no wawi famude ko wowluɗa kon, kono an on hina kaɗo haala fandiɗa ko haala jogodirka e goɗɗum ngo tawata hara ɗum tigiri. saabu sa daari ɗo ndondi mo heewi ka muɗum haray ko ɗum waɗi hiite toujours mankata ka makko, ka hiite mankata toujours haray piiji no saggina. ɗo kadi rafiul imadi ka jogiiɗo suudu, jogiiɗo tugale hara tuba en andi ko marɗo moyen. ɗo kañum kadi tawilu annajade jogiiɗo ɗuma horgo juutugo, aade hunga to sokku jogota ko horgo wi jani. donc enen andi ɗum ɗo huwa atlaqa hadihi alkalimat, atlaqa hadihi aljumal wa arada gayrahu ɗo noon ɗo ko honto ɗo ɗiɗo ko sifa, ɗo ko sifa habbe e fiyam faamu kañum kadi eɗen mari bahsu men on eni ko bahsul kinaya. alkinaya joni noon ɗo hiɗa wawi suudude asifa, hiɗa wawi suudude almawsuf, hiɗa wawi suudude annisba. ko ɗiɗo tati. nanen o liyeyo innu kaari ko okkowo, o inni wondema kaari ko okkowo wernowo, o inni honɗum ndondi iwataka makko. o suuɗi ko woni karam, yani huwa atlaqa innen kathiru arramad, o inni ko heewɗo ndondi, kono o suuɗi sifa mo faala on ko sifa no honno huwa alkaram. o suuɗi oɗo ko sifa, o suuɗi oɗo, o wowli wondema ɗum ɗo tawata ɗum ɗo a wawata famude, ronka famude oɗo. mi anda sen faami. donc enen andi ɗo ko honto ka kasiru ramadi ɗo ko sifa on mo suuɗi. joni enen en jangga joni kam suuɗi mawsuf on.
وقال الآخر في فضل دار العلوم في إحياء اللغة العربية هري قطلو كان ينكره وغو منتي حال عرب كان وإني وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتك بداوة الأعرابي وإني وندم هري بنت عدنان وإني بنت عدنان كم بي إنتي بنت عدنان كحال عرب كان إنتي بنت عدنان لو كحال عرب كوني موصوف هو وصف اللغة العربية ببنت عدنان إنه أي وصو إني اللغة العربية لغة إن بنت عدنان عندي دون كحال عرب كان وإني كان كوني بنت عدنان سبو لنيول عرب بن كنتو يوي كمين عدنان كونو أمونتي أولو كودو وني موصوف أولو وني موصوف كودو صفة أولي في بنت عدنان وأكيدون أولو دانكو دو كوندو مونتا دو هو الموصوف هو اللغة نانن كوندو مونتا هو الصفة دو صفة مونتا دو موصوف ما لازم فهمي دونك أبدا مثال دو إن دو كويني دو بنت عدنان دو كوسودي دو كموصوف نانن هاري كوسودي كو الكرم وهو الصفة جوني كوسودي وهو اللغة العربية دوما ويندن دو إنن دو اللغة العربية كوكانكو صفرا دو كوكانكو ني بنت عدنان هنا حذفت الموصوف أكادون وندما الصفة دون هاري دو كانيو كدينان كو صفة أون نان كو موصوف أون وودي صفة أون مونتا دو كو عكسه مي أندازم فامي وإني دو هاري حال عرب كان o mantay woni fi wondema ndeno kure wurnutude haala arabu kan o inni wondema wajadat fika bintu adnani daran haray ko dum woni haala arabu kan hi ima kwa nokkure zakaratka badawatul arabi haray ko dum woni himbe fula son kebben himbe arabu be wawlaynobe fewndo baawdo no haala arabu labuka bay on wadi nden nokkure wurnitayde leyde arabu andintini jama on e fewndo arabu be wawlayno haala arabu labuka mi anda sen fami gimonga o faala en yetade be sincube o haray ko nete darul ulum be do ko Egypte be woni fewndo do ni ko kambe wadi fi wurnutugol haala arabu kan himo on non wacci ben inni andintini men fewndo himbe fula sonkebe wawlaynobe arabu ben tigiri onon do tigiri on faalama artirde gurdon jamanu mi anda sen fami o faala mantude ɓeɗo inna wondema haray ɓeɗo andintini jamanu on fewndo himɓe ɓe wowlayno arabu laaɓu ka poy sabu ɓe wakkilike artirgol haala arabu kan joni noon o inni ɗo haala arabu kan bintu adnan o suuɗi ko wiyete lugal arabiya ɗon ko suuɗi ko mawsuf nanen ko suuɗi ko sifa wa qala al akhar goɗɗo kadi inni tawi mo mantude tawi mo mantude woni addaribina bi kulli abyada mikhzamin o inni piyayɓe jogiiɓe kaafaje weluɗe watta'inina e soppayɓe majami il adghani ka gañanandi ndi moɓodirta ɗon inni wondema ɓeɗo hiɓe jogii kaafaje welɗe hiɓe soppa ayɓe ɓen hiɓe soppoya kadi on ɗum wondema ka ngaygu ngu moɓoto ɗon ɓe inni ka ngaygu ngu moɗoto ɗon mais ko ɗum suuɗa ɗo konto ngaygu moɓoto kaka ɓernde kono ɓe naari hiɓe soppude ɓerɗe ɓe yaɗen ɓe inni hiɓe soppude ka ngaygu ngu moɓoto ɗon wa utlika al adghan wa urida al qulub enen andi ɗo kañum kadi ko ɗum woni ɗo o inni matami on ɗum o inni ɗo o inni majami al adghan majami al adghan o yi ɗo majami al adghan ka honnum ka gañanandi ni moɓodirta ɗon konto ni moɓodirta fa huwa al qalbu kono o monti al qalb o monti nde halfere ɗo ko nde ɗo woni mawsuf o sifi fi ka hunde nde waɗata ɗon ko donc en andi ɗo huwa hazafa al mawsuf wa taraka kono inneten al sifa nane noon hari hazafa ɗo kañum a sifa wa taraka al mawsuf mi anasen fami joni enen en wowli misali oɗo e oɗo no heddi oɗo an nisba ko ya wowlu sifa wowla mawsuf sanoɗa joguidirgol hakkude majji
simini do joni teddungal kaka ley dole ke ma woni teddungal kaka ley dole ke ma woni kaka ley dole ke teddungal ngal woni la ko ɓorniɗo dole ke on jogingal teddungal kono min tun teddungal ngal hino ka ley dole ke ma mi innali ko an jeygal mi innali wona an jeygal huna par ce que inugol teddungal wa huwa al mawsuf kaka ley dole ke ma woni huwa sifa hande kadi no mi sali jogidirgol bayna sifa wal mawsuf ko ɗum noon inete an nisba liannani ma ja'altu an nisba bayna sifa wa al mawsuf ndaren ko misal on ɗum waddi ɗo o inni al majdu bayna thawbay teddungal no ka ley concima donc teddungal ala ka ley concima par ce que teddungal ko hunde nde yewtako o inni kadi wal karamu min o burdayk haray ko innete teddungal no heewi tew ka nder concima seki ko an seki ko a neɗɗo okkowo ko a neɗɗo tedduɗo kono hande mi wolta ɗum mi wowli fi teddungal mi wowli fi conci ma ɗin kon bono ɓorni ɗin conci ko an mi faala mantude kono mi wowli fi conci ɗi ɓorniɗa ɗin mi wowli fi teddungal ngal mi sali heɓɓidirgol ɗum ɗo mi dewta hoorema ɗum ɗon woni ko an nisba donc indeten wandema ɗo kañum kadi almajdu bayna sawbay almajdu bayna sawbay woni ɗo majdu on ɗo ɗuma sawbay ɗo mi wowlali inde neɗɗo on few kono mi wowli fi teddungal mi wowli fi conci makko ɗin sali hawtutugol ɗin ɗon jonnama ko ɗum woni an nisba ɗo mi sali waɗugol an nisba ɗo mi sali wowlugol mawsuf on ɗo mi sali wowlugol sifa on joni noon ndaren kon ɗum ɓeyni ga alkinayatu ɓeyni ko woni kinaya lafzun ko konngol utliqa wowlangol wa urida bihi kono konngol fandora lasimu mana koko yaadi e konngol ngol ko wona konngol ngol fanda kathiru ramadi mo heewi ndondi ko ndondi wowla fi muɗum kono ko dokkal fanda ɗo kañum kadi haray soppa hiɓe soppude ka gañanandi ndi woni ɗon ko ɓernde nde fanda saabu ko ɗon piiji ɗi moɓodirta ɓeyni a ɗo kañum kadi teddungal ngal e ɗuma saliɗa wolude hakkude majji donc enen andi charte mum ko ɗum koya wowlu konngol nangol ɗon konngol fanɗa kono noon konngol ngol fandiɗangol ko beetun ɗum ɗa natora nder ton konngol ngol fandiɗangol ko beetun komi yewti kon natora nder ton kono noon wona komi woli komi fandi ɓenda sen fandi saabu sayni goɗɗo haray kathirul arramadi na ɗum ɗo mi faala mi wowluɗo on noon kono miɗo faala lasimu mana tawata simi wowley komi fandi kon a tawi ɗum ɗo kadi no natori nder ton saabu simi inni goɗɗo ko tedduɗo okkowo fof haray ko ɗum woni mo teddinayi koɗo ko ɗum o inni ɗo wa urida bihi lasima manahu ma jawasi iradati dhalika almana kono noon haray ɗa wawi kadi fandade oɗo mana saabu simi inni ɗo kathiru arramade hewɗo ndondi no wawi wono kadi hara ko mana ɗon on tigui fandi donc en andi komi wowli kon ɗa wawi famude hara no selli majazul mursal noon kañum e istiara ɗum ɗon komi wowli kon a wata famude ɗum ɗon ko gonga simi inni mi salminoyi butori mi fottiɗa e butori men salmodiri ɗum ɗon haqqille maɗen jaɓata ɗum ɗon kono ɗo haqqille maɗen jaɓay ɗum ɗo himo heewi ndondi sikki ka makko sa heewi ndondino ton ɗo haqqille maɗen no jaɓa ko woni ko min woni fandaki ɗum ɗo kono noon ko komi wowli ɗo tuma mi yeetima komi fandi ko wo a tawa hino yaadi e ko komi wowli ɗo ko ɗum woni a taqsimul kinayatu haray noon kinayatu no senditiya باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام بكتتي فإما مكنا عنه قد يكون فإن المكنى عنه قد يكون صفة نوائل ونصفة أينما وقد يكون موصوفا أينما وقد يكون نسبة أينما كناية جاكين عندي ستاوين كو تقسيم حسب المكنى عنه حركة بيونا صفة أو موصوف أو النسبة دي دون هيوي كندر القرآن أدى مثال جسيد آدي كندر القرآن كالا دالي لون وحملنا على ذات ألواه ودسر من دتيانا بنوه من وادي بونو من وادي على ذات ألواه من وادي بكاوري بيتش من وادي بون أنتو كاوري بيتش وأريد أطلق الألواه وأريد السفينة دونك أنا عندي دو موصوف النسوري وهو السفينة Allah subhanahu wa ta'ala inni men wallini ɓe ka pecce ñande ɓe yahayno kaka hoore pecce ɓe walino ɓe yehi kawre maayo la koye nder batowal ɓe yehi ko pecce ɗen wowla fi muɗum kono ko ɗum fanda ko batowal ngal fanda batowal ngal noon ngal windaka wa huwal al mawsuf pecce ɗen ɗe wowla fi muɗum wa huwa al sifa
ko ɗum waɗi ɗon mawsuf on ala ɗon allah dali kadi yawma yaaddu zalimu ñande kefeero gatoyta kolli makko ɗin ñande dargal koyo jooɗo mo gatta ɗi kolli makko ɗin ko ɗum fanda na ɗum fanda ko fanda ko ñande o nisoyta sabu gatowo hondu daiman si goɗɗo nisi ko sakkitorto ko on ɗum ko gatugol hondu allah ini yawma yaaddu zalim ñande neɗɗo gatoyta allah ini hunna libasun lakum wa antum libasun lahun haray koya yewɗetta ɓengu ma ɓornoɗa ako ɗum fanda ɗon la huwa kinayatun anil jima ɗum ɗo ko ɗum ɗon innete kinaya ko inna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun haray sonnaɓe moɓɓen ko conci wonande on onon kadi ko conci wonande on haray ɗum ɗon ko kinaya non kinayatun allah daali aw lamastumu nisa ma ɗum memodirɗon kañum e suddi ɓen ko fi memodirgol ni fanda ka ko hiidugal e ka bandi huwa kinayatun anil jima jaka en andi al kinaya oɗo kañum kadi wallete siɗa wawi oɗo o wallete ya takko haalaji goo tawata haysi haalaji ɗin no halki wowla haala ko wowlo ko faalaɗa hewtude kon hewta hara a wowlali haala yakki kan ko ɗum innete kinaya ko ɗum innete alkinaya allahu subahanahu wa taala noon heewiti gollirgol ɗiɗo moƴƴa noon ka nder alquran si tawi joni min ni ɗo joni ɗuma goɗɗo ɓeɗo ko kontirteɓe hondu ni ɓeɗo ko kontirteɓe hondu ko hondu atindini seki ko himɓe moƴƴuɓe ɓe ɗuuɗa fi muɗum e lolluɓe kono mi innali so min ni ɓeɗo ko kontirteɓe hondu ko a yewɗatta hondu ma ɗum kontiraɓe ni mi fandi la ene na ɗum fandi wowa kinayatun ani shuhra wo kinayatun ani shuhra wono ko haala men noon ɗum ɗon heewi ha kinaya wono no innirten ni ɓale ɓen ko ɓale ɓen fandiɗa ka ko on ɗum wona ɗum ko fandiɗa kala mo wona pullo haray ko inneten ɓe ko ɓaleɓe wa huwa kinayatun an gayri l fulaniyin ɗum noon kañum kadi ko inneten innen sifa woɓɓe ko innata ɓe ka dande cagol ko kondu noon kadi ɗum noon kadi ko kinaya donc enen andi ko wowleten kon kinayaji no heewi nder ton moƴƴano simi masala simi ni kaari no yaaji ɓernde fulanun kabirul qalb bimana ko neɗɗo muññiɗo kaari no yaaji ɓernde seke ko neɗɗo muññiɗo haray komi faandi ko a yaw uddita ɓernde makko nden tawande hinde yaaji ma hinde faaɗi la huwa kinayatun an yaajugol ɓernde muññon si tawi woni joni min ni kañum kadi kaari ɗengal makko ngal no juuti lisanuhu tawil sikke ko neɗɗo yennowo naatowo ka naati o innete ɗengal mum ngal juuti ɗum no fof ko ibaratun ani alkinaya allah daali fa asbaha yuqallibu kaffayhi on tuma mo wonti mo waylita newe makko ɗen ko ako waylitugol a newe fandi na ɗum ko niise tuma arɗa ga ronkuɗa jokkude ko allah feewi ko allah yamirma ko ñande yawmal qiyama ko nisata kon allah subhanahu wa taala inni nden ñande haray gonnu yuqallibu kaffayhi masalan si tawi min jonon kayfa alhu wa fi ra'si nazir kayfa alhu ko honno mi fijirta haray ko ɗum woni haray ko wajotolan kon noka hoore hulɓinowolan on noka hoore ko goɗɗo woni ka hoore no hulɓindela la ko ɓuri ɗimi fandi si tawi harala suma furɗi min ko ñalaɗe ɗen piiri ka hoore am ñalaɗe ɗen piiri ka hoore am komi fandi ko ñalaɗe ɗen piiri la huwa kinayatun ani shayb nde tawde haray ko probléme ji ɗin addi ha yomi nawi hande kadi mi waɗiri kinayatun ani ɗuma joni noon haray musidɓe julɓe ka lannitagol ɗo hande en gayni ko innete ilmul bayan enen en gayni ko wiyete hon ɗum ilmul bayan hande kono haray hilan faala yen révise ɗo heña ko winnete ilmul bayan ko hakkude mushabba e mushabbahu bihi wa tashbih wal isti'ara wa majaz al mursal enen en jangino ko anwa' التشبيه ɗo ko go'o ɗiɗaɓum ɗum janguɗen tashbih indi
ennuɗen tashbihu tamthili arɗen ɗo tati tashbih الضمني إلين أربعة الاستعارة أو إن تشبيه المقلوب ونيجوبي إن جيغو دي جانغو دي نوكو علم البيان فومي وني ريزمان دي دو تشبيه المقلوب أرين جيغو إن أردن الاستعارة نو أردن الحقيقة والمجاز أردن نون الكناية أنواع التشبيه إنه نماري نجيب تشبيه المرسل تشبيه الضمن تشبيه المؤكد تشبيه المجمل تشبيه المفصل تشبيه بليغ أردن تشبيه التمثيلي تشبيه الضمني تشبيه المقلوب الحقيقة والمجاز سندو مجاز ديدي إنه دنكو الاستعارة كانوا مجاز المرسل الاستعارة كانوا كدينو سندتي ديدي مكنية وتصريحية دينو هنواوي وند ترشيحية مطلقة مرشحة ومطلقة ومجردة جانغو كانوا كدي مجاز المرسل هندنون جانغو دنكو بيتي كناية كوديدو فو هاوتيتي إنه أرنو نم أدوين هوتو أو جانغو دنكو وني البلاغة والفصاحة إني والأسلوب إنه لين وندم كحال عربو كفاسون جديدي أسلوب جوجي دمر أسلوب الأدبي وأسلوب العلمي هراي فاسون نهالا كان يارا تنون فاسون هوتنغول تونغاندانغال هراي نالا بينغول يوترني كوندو ينتي أسلوب العلمي جانغو دنكو كوني أسلوب الأدبي هراي كوكو هراي كوندو ريزمو دن فوكو ينتي علم البيان كوندو ينتي علم البيان عندك دي ان شاء الله درس من اروان ان جانغي كوني بحث علم المعاني هراي هيدن توري هراي الله سبحانه وتعالى يو اوكرن باركي كو جانغو دن نوكو هراي دن حتى كدرس من دو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته